Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. From the 2014 to till date, you see the infrastructure development in the state. The Mandavi Tisro Bridge, ज्याचो आर्किटेक्ट आम्ही म्हणटले की मनोहरभाई पर्रीकर, तांच्याच कार्यकाळात आणि तांचे विजनरी स्वप्न आशिल्ले की अटल सेतू गोंयांत जावचो म्हणून. आज गोंयचे दुसरे स्वप्न जुवारीचेर दुसरो पूल बांदप. पण आज ह्या ब्रिजाचे खरे आर्किटेक्ट जर कोण आसत जाल्यार आमचे विजनरी लीडर नितीन गडकरी अंडर द लिडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आज आम्ही हो ब्रिज पुराय करपाक शकतले. आणि गोंयच्या इतिहासात अशा पद्धतीचो आधुनिक ब्रिज म्हणजे न्यू टेक्नॉलॉजी ब्रिज इन इंडिया. दिस इज द सेकंड, इट इज द लॉंगेस्ट स्पॅन. आमकां फुडल्या 100 वर्सां खातीर हेचो विचार करून बीजीचे 8 लेन रोड केन्नाय वायडनींग करूंक येता. ब्रिज एकदा बांदता आसतना 8 लेनीचो वांगडाच विचार केल्लो आसा. जाल्यार तुमी पयलींच्या सरकारान मुद्दामून जर थोडे कडेन वचून जर ब्रिज पळयशात 4 व्हिलरूय सुटाना. 4 व्हिलर वयता जाल्यार ती एकूच गाडी वयता, दुसरी गाडी वचना. 2 more months maybe, but we will see that the traffic jam which people have been asking all the time, not bothering in how we will complete it. The towers were never part of the bridge, but yes, we are going it shortly for a tender on a PPP basis where the towers will be built by that PPP component and maintained by them for whatever period we envisage. Today some people will claim that this bill was built by them only, because that is what they do. They don't do themselves, but they will claim that foundation stone laid then is what is now the bridge is conceptualized. जो देश में पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो आना है वो इस ब्रिज के ऊपर आएगा. ये गोवा के लिए गर्व की बात है. डेफिनेटली वो भी प्रोजेक्ट और अंडर द PPP मोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे.